radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kane itariki 10 z'ukwezi kwa kane nyene muri 2025. Ingingo ya Perezida Trump yo kuba arabangiriye gushira mu ngiro iduzwa ry'amakori ku bindi bihugu yatumye amasoko y'imitaha duga agaciro ari ku Bushinwa yabukuyemwo. Ibi byatumye amakori ku bidandazwa bihanahanwa hagati y'ivyo bihugu by'ibihangange bibiri aduzwa kurusha uko byateganywa. Mu Burundi ibihe by'ubutunzi bitifashe neza biteye amakenga bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka, ibi ngo bigaturuka ku byankenerwa mu butunzi bw'igihugu bimaze imyaka byarabuze cyane. Mu bintu shimikiro harimo notamment ressources d'énergie. Igitoro ça fait bientôt 3 ans et demi arumutse bibuye. Abantu kwiyunguruza ingorane, abantu gukora ibintu biriya ingorane kandi bifite konsekansi niniya sur le plan économique. Ikompanyi ikomeye cyane mu kwimba ubutare bwa Etain mu karere ka Warikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayimenyesheje yuko igiye gusubira gutanguza ibikorwa inyuma y'aho abagwanyi ba M23 baviriye hagati na hagati muri ako gace ka Warikare mu nzira yo guha amahirwe ibiganiro by'amahoro. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Agaciro k'imitahe ku masoko yo mu bice vya Buraya na Aziya kaduze inyuma yaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangarije yuko yabaye arahagarika ingingo yiwe yo kuduza amakori ku bihugu vyinjiza ibidandazwa mu gihugu iwe kiretse igihugu c'Ubushinwa. Ariko kuri Wall Street ivyo biciro byazindutse biri hasi, ibigaragaza yuko hakira amakenga n'ubu inyuma yo kuduga cane ejo ku munsi wa gatatu. Ubumwe bwa Buraya nabwo bwahagaritse umugambi wabwo wo gusubiriza mu nkoko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ayo makori. Umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze yuko bifuza guha amahirwe inzira y'ibiganiro. Kubarabangiriye rero kwishigwa mu ngiro ry'ayo makori, Perezida Trump yabigize ku bindi bihugu byose kiretse igihugu c'Ubushinwa nabwo bwamusubirije mu nkoko mu kuduza ku bice 84% amakori ku bidandazwa vya Amerika vyinjira mu Bushinwa. Aho rero ubutegetsi bwa White House nabwo bwaciye bwongereza amakori ku Bushinwa kugera ku 125%. Leta y'Ubushinwa nayo yavuze yuko itaroti hesha guhebera ubutegetsi bwa Amerika. Inkuru ya Nick Marsh ari Singapore mwishikirwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ubushinwa bwizeraga ko buzashobora kwifatanya n'ibindi bihugu byagizweho ingaruka n'izamuka ry'imisoro mu guhangana n'icyo bwise igitugu cya Trump mu bucuruzi, ariko bwisanze bwonyine mu ntambara yeruye y'ubucuruzi ibushyamiranyije n'umukeba ukomeye bahora bahanganye mu rwego rw'ubukungu. Ibi ntibivuze ariko ko Ubushinwa budafite ubushobozi bwo guhangana mu rugamba. Umukozi mukuru wabwo yavuze uyu munsi ko bazarwana kugeza ku munota wa nyuma. Imyiteguro yo muri uru rwego imaze imyaka iba, umubare wabwo ukaba ugira uti niba umunyamerika adashobora kugura ibicuruzwa bihendutse by'Ubushinwa, ubwo ni ibihe bindi byamuhendukira yashobora kugura. Ubushinwa buzashegeshwa bikomeye n'icyemezo cya Trump, ariko buracyafite isoko rigari ry'imbere mu gihugu ndetse n'isoko ryo mu bindi bice by'isi bisigaye.
Ubushinwa kandi buteganya kugabanya igitigiri c'amareresi canke za filime bwahora bugurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abajejwe igisata ca filime mu Bushinwa bavuga yuko ingingo y'amakori y'umurengera ya Perezida Trump ishobora gutuma abashinwa baharuruka amafilime y'abanyamerika. Buvuga yuko rero buzokurikira uko isoko riteye. Abihweza utuntu n'utundi bakavuga yuko ibi bishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'amastudio ya Hollywood atunganya izo filime. Ubushinwa buracari ubwa kabiri kw'isi mu gushorera igisata ca sinema. Mu Burundi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka baratewe umutima uhagaze n'ibihe by'ubutunzi bitifashe neza muri ico gihugu, bagahangayikishwa cane nuko umuti uri kurateba kuboneka. Bimwe mu byo bafatira ko n'ubukene bw'igitoro n'ubw'amafaranga y'agaciro bugiye kumara hafi imyaka 4 buhanze ico gihugu. Ikindi banegura n'ukugene imwe mu migambi abategetsi baba baremeye abanyagihugu isa niherera mu majambo gusa ntiyigere ishigwa mu ngiro. Iyi myitwarariko bayishikirije kuri uyu wa kane igihe umushikiranganje wa mbere yashikiriza imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziteranye ivyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka w'amafaranga leta yakoresheje. N'inkuru tubaza Judas Ihundimpundu. Nubwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yaje gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka w'amafaranga leta ikoresha wa 2024 ushirwa 2025, abashinga amateka n'abakinguza amateka bisa nkaho ata vyinshi bakivuzeko. Baciye batangura kubaza ibijanye n'ingorane zugarije Burundi n'abanyagihugu muri rusangi. Vyumvikana ko banyotewe umuti. Igihe umushikiranganje wa mbere aruka hano yaravuze yuko ibibazo igihugu cy'u Burundi kikwiracamwo hakuru vyinshi vyavuye ku bihano twafatiwe guhera mu 2015. Twagira ngo tubazeranye ko bamushikiranganje kuva aho dufatiwe ivyo bihano, mbega muri leta murongoye muri ko mukora iki kugira ngo noneho ivyo vyatumye bijya bihano bifatwa kugira ngo turabe ko twokoroherwa. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca yagiye atanga inyishu ngufi kandi zinyaruka. Nabwo twese tubazanye tuko turakora iki kugira tuve muri bibazo. Inyishu umushikiranganje wa mbere seyo dukura muri bibazo. Basaba ko bavuze bati ahari inama haba n'Imana. Nzanye inyishu yiwanze usanga atari. Nibaza ko twese dukwiye kubona ibibazo turimo, hama ushobora kugira intererano wese atanga akayitanga kugira tuve muri ibibazo turimo. Abashinga amateka n'abakinguza amateka bagarutse kungene abategetsi b'igihugu baguma bavuga ko Burundi bwamaze kwinjira mu ntumbero y'iterambere, ariko ngo ku rubuga atabimenyetso bigaragara bihari. Babona ko iterambere ridashoboka ata mushinga ukomeye uhari. Umwe muri bo ni Agathon Rwasa. Uyu munsi turavuga misi yose imbono kazoza 2040 2060. Mugabo turavye conjoncture igihugu kirimo, nibaza yuko bigoye kurayariza iyo mbono kazoza. Kuko mu bintu shimikiro harimo notamment les sources d'énergie. Igitoro ça fait bientôt 3 ans et demi ari umuzi wibuye. Abantu kwiyunguruza ni ngorane, abantu kora ibi na biriya ni ngorane kandi bifise konsekansi niniya sur plan économique. Nongaho umushikiranganje wa mbere yatanze inyishu. Kuba tuvuga ko hariho imbona kazoza nayo ni intambwe ku muntu atambuka avuga ati ndiko ntambuka ngiye nagana hariya. Mugabo gutambuka naho utazi yuja no kuzimira ntuzimira. Kuko ndi wozimira utazi biri kuraje. Aho ugiye hose habaraho nyine. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yari yemereye abakukuruke ko bagiye kuja barahembwa amafaranga angana n'umushahara bari bagezeko. Ariko gushika n'ubu uwo mugambi nturaja mu ngiro. Umushinga amateka Marayika yasavye umushikiranganje wa mbere kubisabira ikigongwe. Hari ikindi kintu gikomeye cyane mukwiye gusabira imbabazi nabo barotete. Rero kubona icyo kintu kitagiye mu ngiro nacyo nyene murakwiye gusabira imbabazi. Umushikiranganje wa mbere yagiye yerekana ko bimwe mu bibazo bitari mu vyamuzanye. Ni muri iyo ntumbero yanse gusaba ikigongwe. Nimwumve ngo nkunda gusaba ibigongwe ngo cisaba ikigongwe. Abarundi turagoye iyo umaze kubona umuntu afukama cyane yicisha bugufi, ari abaca bashaka n'ahubwo no kurenza urugero. Gervais Ndirakobuca aremera ko Burundi bufise amikoro make. Kubwiwe mu bihanze igihugu bazogenda batorera inyishu kimwe kimwe.
Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihunda Impundu, mu dutunge rero ku madri amwamwe atarameze neza. BBC gahuza miryango igeze ku isaha 12:39 mu karere k'ibiyaga binini. Ndi Florentine Kwizera. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya byongeye kuguza abanyororo ubugira kabiri kuva President Trump agiye ku butegetsi mu ntango z'uyu mwaka. President Putin yababariye aranarekura Ksenia Karalana, umutamvyi w'umunyamerika kazafisa kabira ku Burusiya yari yahamwe n'icaha c'ubuhemu kubera yatanze $50 yo gushigikira ibikorwa by'ubutabazi muri Ukraine. Amerika nayo yaciye irekura Artur Petrov afise akabira ku Burusiya na ku Budagi yagirizwa kwinjiza mu kinyegero mu Burusiya ibikoresho by'ubuhinga bito bito byakorewe muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Dusubire mu karere, ikompanyi ikomeye cyane mu kwimba ubutare bwa Etain mu karere ka Warikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayimenyesheje yuko igiye gusubira gutanguza ibikorwa mu kwezi guheze. Alphamine Corporation irimwo imitahe myinshi y'abanyamerika yari yarahagaritse by'imfata kibanza ibyo bikorwa igihe umuhari w'abagwanyi wa M23 wari umaze igihe uri mu gace ko hagati na hagati muri Warikare usatira ko karere. Ubu M23 yavuze yuko ivuye aho yari yarigaruriye mu nzira y'ikimenyetso cyo guha amahigwe utwigoro tw'amahoro. Reka inkuru tuyibaze Primeri ku Magenge Nairobi. Inkuru yuko ibirombe vya BCA bigiye gusubira kugurura ishitse mu gihe agaciro ka Etain ku masoko mpuzamakungu kari kakorotse. Ku isoko ry'ivyuma rya Londres LME kuwa gatatu ibiciro vya Etain vyari vyakorotse 8.3% kw'itoni imwe nk'uko bivugwa n'itorokanirizo ry'amakuru Reuters. None Alphamine Resources Corporation, imwe mu zicukura Etain nyinshi ku isi ikorera no muri Kongo, yatangaje ko yongeye gufungura ibirombe vyayo vya BCA muri Warikare aho biri ku birometero 60 uvuye kuri Warikare Centre. Mu itangazo ryaryo kuwa gatatu, Alphamine yavuze ko abagwanyi ba M23 bavuye muri Warikare Centre baja ku birometero 130 uvuye ku birombe vyayo, gutyo yiyemeza gufungura ibikorwa vyayo mu ntambwe. Uretse ko kundwi iheze M23 yatangaje ko ivuye muri Warikare Centre mu nzira yo guha amahirwe ibiganiro vy'amahoro, Reuters ivuga yuko kuva mu mayinga heze abategetsi ba Amerika bari bamaze iminsi bashishikariza Alphamine kongera gukora muri Warikare. Ikibazo c'ivyo birombe vya BCA kiri mu vyaganiriwe ko kandi Kinshasa mu rugendo rw'intumwa nkuru ya Trump kuri Afrika, Masad Boulos, yashitse no mu Rwanda, muri Uganda no muri Kenya. Etain ni icuma gikoreshwa mu bintu bitandukanye, harimo amabateri ya telefone, mu mamodoka atwarwa n'umuyaga nkuba, mu bikoresho byo kubikamwo ivyo kurya, ivyuma bihingura umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba n'ibindi vyinshi. Ibirombe vya BCA mu mwaka uheze byacukuwemwo Etain ingana na 6% y'igurishwa ku isi. Kizigenza mu batavuga rumwe na leta muri Tanzania, Tundu Lissu yagirijwe icaha co guhemuka na sentare y'i Dar es Salaam, akaba yafashwe ejo ku mugoroba inyuma y'imyerekano yakurikiye iyindi myerekano yari imaze igihe muri zindwi zishize, aho yari yahamagariye leta guhindura ibijanye no gutunganya amatora. Bwana Lissu azwi yuko atajya umuntu mu kunegura President Samia Suluhu Hassan, akaba yasavye amahinduka akomeye mu itunganywa ry'amatora. Benshi mu bategetsi b'umugambwe Chadema barakubaguwe bikomeye muri aya mezi aheze. Uwo mugambwe wagiriza leta kugerageza gucecekesha abanyagihugu imbere y'amatora ateganijwe mu kwezi kw'icumi. Imigwi idedwe ubutabazi muri Republika Dominicane nayo irabandanya gukura mu bihomoka ibiziga by'abantu baguwe ko n'igisenge c'inzu y'imyidagaduro inyuma y'amasaha 48 ico gisenge gikorotse. Umuvugizi Juan Manuel Mendez akaba yavuze yuko abamaze kumenyekana yuko bapfuye ubageze ku 218. Abategetsi bakavuga yuko atacizere co gusanga abakiri bazima muri iyo nzu y'ubutambiro ya Jet Set iri Santo Domingo. Ubu naho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu.
duherukana Dina yanze kuva kwa Patrick atamuhaye ubufasha yamusabaga. Byarangiye bite? Impaka hagati ya Karemera na Honorine zo zikomeje kuba urudaca n'urunana. Ariko wa mugore we mfite iki cyawe? Hari icyo ngusabye se? None ko mpamagara nkaho ngufitiye iki kuranshaka wiki? Noneho nta kintu ngomba kuzongera kukubaza mu byo dukenera hano mu rugo. Ariko se urambaza icyo ufite amafaranga? Warayakoresheje se arashira mbimenye? Ubu se mfite amafaranga none ndi kukwaka ndi Kareme? Ariko abagore muransetsa koko. Nguhaye amafaranga yo kuyakoresha icyo nyaguhereye uyaguze ibyo ushaka tutanavuganye. None Karemera ngo ninguhe n'andi mafaranga. Wagira ngo hari mfite uruganda ruyacura. Ariko Kareme kuki buri gihe nkubwiye ibyo kujya kunsaba no kumpa wacu uhita urakara? Nawe urige warakara. Ko nakubwiye se ko tuzagira igihe cyabyo kucyo udashaka gutegereza ahubwo ukampatereza kubikora ntaranitegura. Erega nawe nuko nta gihumpa gifatika Kareme. None zuragira ngo ngusezeranye ibyo ntafitiye ubushobozi. Ariko se ubushobozi wabuburiye he Kareme? Vuga ko udashaka kujya kunsaba ureke kubeshya ngo wabuze ubushobozi rwose. Cyakora ubanza umubonamo miliyoneri da. Ubu mbese mfite amafaranga yo gushora mu mayoga n'ibiryo ngo rubanda ruze rurye ngo Karemera nasabye. Hako ufite ayo gushora mu gukinga umusarani se? Ubwo urumva ari amafaranga yo kunsaba no kumpa n'amafaranga yo gukora imisarani abapfuye ubusaraya. Nta namwe abapfuye ubusa. Ariko aka kanya rwose icyo dukeneye ni umusarani mwiza kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda zishobora kutugiraho ingaruka twe cyangwa n'umwana wacu. Ibi hari igihe umujyanama w'ubuzima atabitubwira koko. Ubwo rero ngo bagiye ngo uwo mwana uramukunze da? Ntamukunda se. None ndakwaka amafaranga yo kumugurira isabune yo kumukarabya n'amata yo kunywa aho kuyamukanyurira yo nakoresheje. Aha ndakoze ubushatse kunegera ku mata y'umwana wanjye. Ni hahandi warambabaje nta mafaranga yandi naguha. Ahubwo se uri mugabo tudashobora gusanga umugore mu bana no kwita ku buzima bw'umwana wabyaye. Uvuze ngo icyo nori? Ntabwo ndi umugabo. Niba nta n'umugabo ngo ndi icyo nori. Usanze bimeze bite se muga? Bimeze neza. Yaba umwana nta kibazo afite kandi nawe nuko nta kibazo ufite. Imana ishimwe pe. Ubwo nzagaruka ryarize. Yewe kere kugize ikibazo kidasanzwe niho wakwihutira kugaruka kwa muganga. Naho ubundi iyi ni randevu ya nyuma rwose. Noneho ya matariki mwambwiraga nzabyariraho nshobora kutayarenza. Oya ntabwo uzayarenza rwose kuko biragaragara ko ari vuba. Ni byiza cyane rwose nkaruhuka pe. Ikindi rero nakwibutsa ni ukuzirikana gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro ukimara kubyara. Hari ubwo nabyo ni ngombwa muga? Ni ngombwa cyane. Sinshaka kuba muri ba babyeyi banga kuboneza urubyaro kugira ngo bakomeze babyare cyane ariko nako bahabwa inkunga y'ingoboka. Ibyo si ubwo bibaho muga? Barahari bishinga amafaranga y'ingoboka bahabwa bigatuma bataboneza urubyaro. Kandi baratubwiye ko ari ubufasha butazahoraho. Ubwo si babizeye iki kugira ngo bumve ko azahora kuri liste y'abahabwa iyi nkunga koko? Ibyo bamwe ntibabitekereza na Dina. Ibyo ni ubujiji pe kuko nyuma yo guhabwa iyi nkunga uba uzakenera kuvuza umwana no kumujyana mu ishuri n'ibindi. Wowe wamaze kubisobanukirwa rwose. Niyo mpamvu nkugira inama yo kwinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro ukimara kubyara kugira ngo ubuzima bwawe n'ubw'umwana wabyaye bube bwiza. Yewe muga ibyo mwaye bidusobanuriye cyane pe. Mwatubwiye ko umuntu yaboneje urubyaro abona umwanya wo kurera neza abo yabyaye no gukora akiteza imbere kandi bikanarinda abana indwara ziterwa n'imirire mibi ishobora no kuvamo kugwingira. Warabifashe rwose. Ubwo rero ntuzantenguhe ngo utahe udafashe uburyo bwo kuboneza urubyaro. Kubita imfubyi wiyibwiriza kurira muga. Ibyo nahuye nabyo haba kunda ya mbere ndetse n'iyo y'umwana ntabwo ari ibintu byiza byatuma nshaka gukomeza gutwita no kubyara rwose muga. Ubwo rero nizere ko uburyo uzakoresha bwo kuboneza urubyaro wamaze kubuhitamo. Nkurikije uko mwadusobanuriye numvise icyiza ari ugufata uburyo bw'igihe kirekire nk'ubw'imyaka 3, 5 se cyangwa no hejuru yayo. Nta kibazo wowe ufite uburenganzira bwo guhitamo uburyo ukoresha bwo kuboneza urubyaro na Dina. Gusa njye numva ko hari ubwo abantu bakoresha bakagira utubazo sinzi niba napfa guhindura muga. Uburyo bwose umuntu ahisemo bwo kuboneza urubyaro akabaza agize akari ko kose agaruka kwa muganga tukamufasha kugakemura. Kuko n'indi miti ariyo yose ndakumva. Hari ubwo ushobora kumva utamerewe neza mu mubiri ariko tugufasha kubikemura rwose. Ukabona uburyo bwo kuboneza urubyaro bunogeye umubiri wawe. Icyo sinari nkizi pe. Hari no guhindura uburyo rusanzwe ukoresha ukajya mu bundi biremewe.
cyakora ko iyo mvuye muri salo mbasa neza ntabwo ari ukubeshya. ntiyumva ko ngarukiye se ni impamo wagira ngo wariremye kuko abasore b'inyarurembo ugiye kudusasa. Ubwo rero niwo ugomba kubishimirwa kuko uyu mucongo niwo wuri inyuma kabisa. Ubundi icyo nicyo nkundira umukobwa usirimutse nkawe. Ubu wizi neza ko umuntu wakoze neza bamushimira. Hanyuma akira ngo ushimiriremo noneho. Kumuhaye amafaranga se nayo ikinyurane? Nayishimwe ryawe nyine kuko wogosha neza. Reka si ngombwa kumuha amafaranga rwose. Ibise ko nabigize umwuga. Akira nyine nkwishyure. Saya wogoshera se. Ariko nyirane ubu koko mu bantu nogoshera amafaranga nawe urumva urimo koko? Ntabamo hari imigabane ifite muri salo se Patrick. Imigabane ntayo ariko nanone turi inshuti. Ntabwo nakugosha ngo nkwishyuze pe. Ayo mafaranga rwose yijyanira yakoresha ikindi kintu. Ubushuti se bwishyuriranye saha akodesha. Bugura imashini mukoresha. Ubushuti urumva naburata koko Patrick. Ko ari njye ubikubwiye se ikibazo ufite ni ikinyirane. Ibyo uko tubarana na mabuja byigutera ikibazo kuko mfite uko mbigenza ntarabukwe. Oya rero je ntabwo nakemera ibintu nk'ibyo by'ubuntu. Niba ndi ikintu cy'umuntu ngomba kukishyura. Niba mpaye service igurishwa ngomba kuyimwishyura. Ibi ntibikira. Niwe mukobwa wa mbere numvise wanga ikintu cy'ubuntu. Oya ntabwo ari je jenyine. Hari n'abandi bazirikana ihame ry'uko iby'ubuntu bitera ubwenge buke. Haha. Ubu yanza nyine nta kundi yazana nyabike. Ko nge ntayanga se. Ahubwo se ntuza mu biganiro byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndaza urumva nahabura se. Ubuse icyo wabashije kwimarira na di? Ushaka guteka nta kibazo ndagerageza nkateka ibyo ndya. Gusa niba ushaka kumfasha nk'uburi hari imbere y'umuryango. Yewe agufashe agukuburira ibyo kuko meze uko niwe wabasha no kunama. Ingira ngo niyo yabasha kunama ntiyabona imbaraga zo gukorana niwe cyane. Ananiwe rwose. Muganga yarambwiye nyine ngo ndi hafi cyane isaha nabyara mujye. Ngo wabyara? Nabyara bushore. Reko se Dadi. Karame. Ubwo wabyara utamye amandazi nabigenza ntera. Nawe da. Reko. Banzo pfunyikira biraho ngaho rwose simbuke nigendera ibindi mugendera sigara abikurikirana. Oya busho. Ahubwo niba ari ibyo rwose ayakwime. Umfasha kumugeza kwa muganga. Kandi mugeni. Gese ni Patrick umugabo we. Ewe Patrick uriya n'umugabo ko ari ntuze nashatse kuvuga. Cyangwa wenda miruka inzira mu kiyageze hagarura agatima impembero. Ariko nawe wamenya guca umugani muko. Ubwo se ni Patrick kuvuga cyangwa ni marayika wo mu ijuru? Niko se Nadi. Ndakumva. Ushatse kumbwira ko kugeza ubu ngubu Patrick ataragira ubufasha guha muri urugendo rwo gutwita koko? Busho nareke ku mafaranga cyangwa ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose anemere ko ntwita umwana we. Ariko none abasore bo barasaze pe. Indasubona arayihakana kandi. Ubwo se yabihakana te? Yavuga ko igihe cyose yabanena na Denise ntacyo wakoraga. Sofa sera? Ibyo ni mubireke pe. Rwose ngiye Patrick ntacyo nshaka kumutekerezaho. Yamwemera yamuhakana icyozi cyambere umuhemu. Ariko ntukabwe gutyo Nadi. Rwose ntabwo ukwiriye kuvuga ngo yamwemera cyangwa yamuhakana. Agomba kumwemera kandi akanagufasha. Akamufasha rwose. Bro wenyine se witeye inda. None se umuntu adashaka kumfasha wamugira ute kuko mugiye. Yewe mwabantu mwari rwose giye ngo ndumiwe pe. Cyakora mbonye ko kuba umugabo atari ukugenda wambaye ipantaro gusa. Ushatse kuvuga iki busho? Yewe yaga ndeba uriya muhungu agenda yinyonga mu gasantere aho ngaho nkamwita umuntu w'umugabo ariko nsanze naramwibeshyeho pe. Ariko hari abantu batinze abantu bakerewe cyane. Rubyiruko mutuze twumvikane kugira ngo abafite ibibazo babashe kubaza umuyobozi ibibazo bafite. Urubyiruko murakoze cyane. Niba nta wundi ufite ikibazo reka nsubize warumbajije. Amateka ya jenoside ni maremare kandi mu by'ukuri si meza pe. Nk'uko rero mwari mubimbajije ushobora kwibaza mutese twakora iki nk'urubyiruko? Aho niho dushaka gusobanukirwa kuko twiyo tubyumvise bidutera ubwoba rwose. Tubwira icyo twakora nk'urubyiruko mu rwego rwo gutanga umusanzu wacu mu gukumira jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Urakoze cyane William. Buriya rero gusubije ariko kandi mbaye nkusubira inyuma gato muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mu 1994 urubyiruko nkamwe
ruri mu ba mbere bijanditse muri jenoside ndetse bayigiramo uruhare. None se kandi ko musakuza niko byagenze rwose. Abasore n'inkumi bangana namwe harimo abakoze jenoside. Icyo ushaka kuvuga ni iki rero hano? Ndashaka kubabwira ko urubyiruko ari rwo moteri y'igihugu. Murabyumva urubyiruko? Iyo urubyiruko rukoze neza igihugu kijya heza. Iyo urubyiruko rukoze nabi igihugu kijya habi. Ibyo birumvikana muyobo. Nk'ubu bavuze bati turashaka abantu bari aha twese dutanguranwa kugera mu isantere. Byanze bikunze aba ba Patrick, William, Mutesi uyu nguyu n'abandi b'urubyiruko. Nitwe twahagera mbere ugereranyije n'ababyeyi bacu. Urakoze cyane kunyunganira nyirane. Urwo rugero rutanze ruradufasha rwose kubyumva neza. Kubera ko urubyiruko ruba rugifite imbaraga nyinshi, icyo rwerekejeho amaboko rugikora neza kandi mu gihe gito. Ariko mwatuganiraga icyo twakora nk'urubyiruko kugira ngo twirinde ko amateka mabi ya jenoside yazisubiramo mu gihugu cyacu. Ntabwo nabyibagiwe humura. Nicyo nashakaga kubabwira none ahangaha. Ubu rero hari gahunda yitwa Never Again. Ubwo tugenekereje mu kinyarwanda Never Again bishatse kuvuga iki? Ntibikongere ukundi. Aha. Urakoze cyane Beni. Ubu gahunda ntibikongera ukundi nitwireba cyane nk'urubyiruko. Tuzayigeraho duterero. Icyo nicyo kibazo buri wese yakwibaza. Icyambere no kwirinda urwango hagati yacu na bagenzi bacu. Icyo muracyumvise? Icya kabiri tukirinda ivangura iryo ari ryo ryose nicyo ryaturukaho icyo ari cyo cyose. Icyo nacyo muracyumvise? Twarangiza tugakumira amakimbirane ubundi tukimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Mwabyumvise? Ariko turagendana. Ibyo bintu rero nitubikora ndababwiza ukuri ko tuzagira igihugu cyiza gituje kandi gitekanye, ariko ikiruta byose kitarangwa mu rwango mu bagituye. Kubera rero iyo mpamvu niba mwanyumvise mwese tuvuge ngo Never Again Genocide. Never Again Genocide. Murakoze cyane. Honorine cyakora uzi guhamagara da? Kumbe ndaguhamagara unyubuka nyihorera. Dorere ibi ni ibikira Honorine, ibi ni ibikirimo. Ibyo ndimo se ntubibona? Ubu se urimo gusasa n'ubwande? N'ubwanjye n'umwana wanjye Kareme. Hanyuma usanzwe urara habaye? Uharare haraho nimukanye. Hanyuma se nsanzwe mpiraza? Ushaka abahakuraza? Shake abandi se batari umugore wanjye? Nanjye se ndi umugore wawe ra? Niba utari uwanjye si urwande. Ntumbaze nanjye mbona ntazi icyo ndi cyo rwose Kareme. Gusa icyo nzi cyo nuko umugore ufite umugabo umukunda kandi amushaka atananirwa kujya kumusaba iwabo. Ariko Nurine wabaye ute koko? Tuzajya dupfa akantu gatoya uhite wivumbura boshye uri umwana koko. Ubwo ngubwo ako ngako ni gatoya. Kuba tubana utaransabye nanabikubwira ntushake kunyumva. Ubwo urumva ari akantu gatoya koko Kareme. Ubwo icyo nicyo kintu gikomeye ku buryo wakwivumbura ukana mu cyumba. Hari ikintu cyawe se navanyemo? Nukuvuze. Nuko. Ubwo kunsiga mu cyumba cyagiye nyine nta burenganzira bwanjye unyimye nk'umugabo. Ariko ubwo burenganzira singe mugore njyenyine ubutanga Kareme. Ngiye kubusaba se nde wundi tubana. Abagore muri Nyarurembo ntibabuze kandi beza kundusha Kareme. Nkeka ko ari nabo rwose ukunda cyane uzajya no gusaba ngewe rwose Honorine nyakwipfira ukandeka. Nyamara urimo gukina n'ibidakinishwa Honori. Ushatse rwose waza tukajya kuryama mu cyumba dusanzwe turyamamo. Nintaza surangira ute? Ngo Honorine yariye karungu. Iki cyemezo yafashe se kizamukemurira ikibazo afitanye na Karemera. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu runana nibo bashoje ikiganiro cacu rero cyo kuri uyu wa kane cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru.
jewe nakibashikirije nari Florentine Kwizera mwese abashoboye kudutega amatwi turabakengurukiye kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza